apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Daytoy alugan ti kayat ko, Gabriel Lakay. Manungay day ta, bakit? Kita nanginang mabalin mat ahulugan. Mangirwarta nga raw? Ay nawaw, kapilitan itikas na, katadamat service na. Kaano nga raw da mangirwarta? Mabalin inton umay alawas. Urayag ti sweldo, ta isupay apang down payment na. O sige, nayunak tulaan, no da maswildo ka. Kapilitan anayunam Uno saan? Kisempay lang ti urnong ta. Sika umanugot ka, di mangirwarak iti kwarta iti bangko. Wala kasayan talaang ti urnong ta iti bangko. Tapno sigurado. Mangirwar kayo, ba't gaya may tilugan nyo? Wantatang, tapno adaman mat service tayo. Narigat mat ngamin taglugan dito ayan tayo. Ta schedule mat ti biyahe. Parikot ti pagluganan no kastang awan ag biyahe. Wala, ngam awan mo't pagparadaan nyo. Mabalin mat ti tarwar. Itiigit ti kalsada. Ay nawa, saan ababalin na pagparadaan nyo tadalan? Tadalan kingarot. Sapay left and right kat adakaro ba tayo? Ang mga no agririda. Agririda, agririda? Mabalin ko ba dito sa ngwanan? Nga madumot yung masitas mo. Mabalin nga road, iti asidag tigay, tatang. Ririnto na ita ko naktubet. Adun tinanggig ko reklamo, may papaliti na ita paradaan. Narigat ti gubatang itilugan, nawan usto pagparadaan. Ay na ni tatang mo, no paradaan lang ti salitaan, may birok data. Da kayo di mo. Kompleto ka dit, ipang down payment ta dita, bakit? Wan, kompleto lakay. Nag-withdraw ka? Ay nawaw, isong arod tinagtulagan ta. Mabitla nga raw, dagdi ko sa. Duwata amapan. Agawa am ata nag-text ti agent anak kasarita. Salsaludsudan na noan niya nga oras asumangpet tayo dyan. Ibaga mamabitla nga. Katagawa am ngamin Among nga adalakad data. Di ka nagsagana na sapa. Mabit lang dito yun. Amunak mo. Lusyak tagunay. Talaga anapartak. Logan nyo ka di data, Juana. Da kayo mat gayam nanapidang. Wan, lugan mi data. Kairuruar mi lang. Kunaklaki, di no ada bisita may. Logan nyo magayam tinaiparada iti asidog tigit may. Wan na. Anyang iti makunayo iti lugan me. Maya madlaw aka barbaraw. Dayta lang, nana. Kanangina sa mo, dayta. Ayun, nana. Talaga anangina dayta lugan. Nanginangam iti batog mi mo iti nagparadaan yaw. Anyak ko nam, nana? Si kaki di may. Awan, ti kayat ko asawan. Sumurul ka kaun, taado ti agur-uray at trabaho. Sige, nana. Ang gindadamag mo dahito abakot. Talaga at chismusa. Nakita na lang ang tilugan anay parada. Remarket din. Anay ko. Awatan nyo man ti karton, nanang. Ay nawaw, ano ka, Linda, anak ka? Ay na, naigasgasak nga raw. Kasanumot nga mahin, ada nakasali alugan di tagay. Sapay ada binagkat ko akarton. Kita man. Dayta niyo, kita am nanang. Nagsanit kit din. Sa bale siguro tikit kita Ay nawaw, naipot nga rod ti dalan. Sapay ada binagkat ko. Asino ti akin lugan iti dayjay aya? Dahwana anak ko. Ay nawaw, apay nga'y aditada ang nagparada. Kasaritam to idaa. Ibagam tamidyo iatras da tilugan da tap numawayaan ti pagnaantayaw. Ay talaga, nanang. Ibagak to, numaranak ida. Makisarita ka anasaya tap no awan ti parikaut. Wen, nanang. Di kay madanagan. Amok dayta.
Adda ka di da Juana, Tata Oscar. Awan da dito'y balay. Nasapa na rin mo rin nagsapa. Lugan da dayta, saan ka di, Tata? Wen, lugan da nga ron. Pakibagantuman kadakwada, Tata. Pakiatras da basit. Saan mi matkit di nga ipari ti agparada iti dalan may. Nga medyo iatras da lang kumamot, Tata. Di tamit yung baka katakwada. Nga magpatangkan damit. Nakasali ngamin iti gate mi, Tata. Narigat ti rumwar. Nang runa pa, ino irwar mi mat ti motor may. Nalipit lang aro din ti gate. Bayam, kasaritak tumaninida. Agyaman ak unay, Tata. Tawanan yaman na. Paring dinggenda ti bagak numamuanda nagriri kayo. Inalam ka di amin ang kargata, bakit? Daytoy laang maday jay. Awan mat sigurong tinalipatan. Jay bangus ngay. Ayun, adda iti likod. Sige, alaak lang ang intong madamdama. Umunakan, kay paradak nga umuna tilugan. Di mo liplipatan di bangus ha? Un ka di, danag mo na ya. Ay, di prutas pa'y gayam. Adda iti likod. Pakialam tumatan. Urayam lang ang teror kon. Ay nawaw, si kamatan Isumo laang awan igamam. Alam mo na, rumor ka nga rodon, tay paradak tilugan. Mangisagana kanto iti Diyos kan ice. Nasaya at may tanagawid kayo, Juana. Ni Gabriel ngay. Adda iti irwar, Tatang. Iparada na tilugan. Baga, ta medyo iatras na. Tapnosan ang may salitidalan ni Tekaruba. Ay nawaw, iatras na ti. Yalugan nyo makasalitidalan da Linda. Napay ngamin kay Jet, pagparadaan nyo Ay nawaw, para day talugan laang. Umapal man dagitan, iso akasta. Hindi, teritoryo da nga ron. Adda karbingan da dita. Motor laang ngamin ti service da, iso akasta nga umapal da manin. Huwag saan, ilisim pa'y lang dagiti masitas mo. Tauray iti unag ti pagparadaan nyo. Ay bayan nyo ijay, nalipit mo't no isarat tayo tilugan. Hesh, tayo tati magbagakit. Narigat ti gumatang itilugan, mawantaan mo mapagparadaan. Makapirwisyo tayo ti pada matao. Anya jay bagbagan ni tatang mo itay? Agrek-reklamo ka no ni Linda. Ay nawa. Anya ti reklamo na? Ti service tayo Medyo iatras ka no, tapno awan ti kaaruba ang maperwinsyo. Ay nawa. Saan mo tadakkel tilugan tapno ibagada ang makasali? Day ta ka no nga road, tiririnakin ni Tatang. Pasalsali ka no iti kalsada. Apal dalaki di tayo ta. Isumo lang ang ti kunakin ni Tatang. Hindi talata ni kaskaso bakit? Uy, nalipit ti gate. Ngamno para kanya, katanda pa ilang mo't pag naanda. Mas dawa ka. Day ta, jay kunada adakis nga apal. Ay nawaw. Naimbaglangan, tanaranaan ka, Juana. Apay, anya ti bagam. Talugan nyaw. Mabalin mo't siguro nga ipaatras yu baset. Tanay, nalipit ti dalan. Awan pag naan may. Amuyo mo't limited lang ti space dito ayan tayo. Alaman, ipadas mo ti magna. Tamakita no talaga adi ka umanay dita. Ay nawaw, makisarsarita ak anasaya at ken ka. Saan kayo aparitan nga agparada iti sangwanan may? Ngamti kanyak laang, iatras yu kumamat basit atap numawayaan mo ti dalan may? Ay no, managapal ka talaga. Anyat kunam? Sika, managapal ka talaga. Naa, anya kumati apalak ngay. Talugan nyaw, ahulugan? Uray hulugan, at least adda. Saan akas kada kayo, ang motor lang ti service na. Ha? Di nakman ko sila pa nakastata talaga ang makitam ti birbiru ka. Talaga nalastog da dya, Juana, nanang. Wan nga raw, nangagkaw tinagsaritaan nyo itay, kat madititabas ti dila na. Ibaga na pailaang nga umapapalak ka no? Agpatulong kalaangan kan kapitana, tao may nakitaan tilugan da. Wanan narigat damat akasarsarita. Uray na saya at ipan na kay sarita kadakwada no agpatangkan da, awan lat amuko, nanang. Wan nga raw, ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti gulaw. Day tamot ti may sa pagdandanagak. Sapay naturod da nga agasawa. Kaano nga raw, amapan ka iti ayan ni kapitana. Itamot laang, nanang. Tapno makita na tilugan ana iparada iti sangwanan tayo. Nasaysaya at pay, tapno saan da makapagrasawn. Wan, nanang. Ang mga nuinton madamdama kat siyak tupay kit di ti padaksenda.
Naimbangal daw yo, Kapitana. Si kamat gayam, Linda. Anya ti masapul mo. Agpatulong ak kumakada kayo, Kapitana. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Ti kaaruba mi ngamin, Kapitana. Pinagbalindamatan aparadaan ti sangwanan ti balay mi. Nakisarita kami ano mabalin kat medyo iatras da kuma. Ngam agpatangken damat. Amangan mat no di kay nakisarita na sayaat. Ay saan, Kapitana? Nasaya at ti panakisarita kadakwada itay. At dati in record ko ditoy. Pamanaknak asaan anangato ti boses ko idi nakisarita ak kadakwada. Mala mabit lang nga ron tagkape. Kalpasan na, mapanta iti ayan nyo. Kaya't ko ang makita tilugan ngay bagbagam. Sige, Kapitana. Tapno makita yo, on the spot. Dayta tilugan adakta kamatag, Kapitana. Isumot lagayam Talagaan nalipit daytoy ayan nyo. Saan mi matkit di da aparitan nga agparada? Ngam kanyak laeng, medyo ipaatras da kuma, Kapitana. Ngam di damot maawatan dayta. Sino ti akin kukway ti dayta lukan? Dahwana, Kapitana. Tibalay ablo ti gate na, tibalay na. Usto akadi. Wan, Kapitana. Isungarod dayta. At dagatataw dita. At dadamot itay, Kapitana. Ne, at darimuar alakay. Ni Tata Oscar dayta, Kapitana. Damagan tayo no at dadahwana di tabalayda. Ni Kapitana mo dayjay. Ay nawaw, isungag pa iso. Kanya tar aramidin ni Kapitana dito. Amangan mo't no nagpulong dayjay Alinda. Talaga mo tayo babaya. Talaga ang managapal. Una yun ay ati kastang ugali na. Aging sisingpit lang no kas na makisarita. Ngam amok nga dalat talimod nga apal na. Ni tatang mo, ti kasarsarita da. Damagan tanto kinitatang no anya ti imbaga ni Kapitana. Wala na, dayjay lang, no ibaga ng addata dito. Aday ka, madama ti panagsarita da. Ada nga paiso ni Linda. Sigurado nga iso tinagpulong kin ni Kapitana. Wana, ayan tasawam. Aday ti silet mi tatang, apay ka di. Rumar kayo, tasangwan nyo ni Kapitana. Anya? Hindi pa'y ngamin ngay magbaka. Ngay atras yung masit ay talugan. Nagpatanggan kayo. Anya ngay ta, imay kat nga roda ni Kapitana. Talaga kit di ama nagapal da di Alinda, Nakababain ba, no tilugan nyo ti ilislisyan da. Kas makita yung ito, nalipit dito ayan tayo. Nalipit ti pagdaan. Alam mo nun, siya kung ti makisarita kini Kapitana. Nimbagngal daw yung Kapitana. Anya ti masapul yo. Kastabot kan ka, Juana. Pangaasiyo ta medyo iatras yu talugan nyo. Tapno at dapag na anti kaaruba yo. Ay nawaw, nawayapay mo ti dalan, Kapitana. Saan da ngagreklamo no saan da ang maapiktaran? Una yun aya. Kitain nyo matararamitin nyo Di kayagbalin asakit ti ulo ka nagiti karuba yo. Ay na, Kapitana. Apal lang ni Linda dayta. Saan aga po ta nagreklamo da kat umapaldan kan ka. Kita umatadalan da makapaasar mat. Di mo orayan adumakal ti isyo. Aramidam kit din no anya ti maiparbang tapno awan riri. Sige, iatras mi tilugan inton madamdama, Kapitana. Aramidamon ita. Tamangan no pumanawa kat awan to ti mapasamak akasta. Sige, Kapitana. Dalusan mi pay lang ti pangiparadaan mi. Adong amin ti masetas. Mabalin mo't aditoy ti pagparadaan nyo. Medyo iatras yun lang. Tapno mawayaan mo ti pagnaanda. Umayak tumanan into nagsapa. Saanan, Kapitana? Nakababain mo't kadakwada. Ipaigid mo dagiti masetas. Gabriel na kay. Ay no, sapay nagado da ita. Ay kat ano sa mga ipaigid Tadi talaangan ti pangiparadaan ta itilugan ta. Anya? Umayto kanumanan ni Kapitana inton agsapa. Jakmet kayat ti masermonan no di ta aramidan ti bilin na. Imbis ang makay na nadatao. Aramidam kit din tapno malpasan. Pag tinulungan ta nga ron, tapno nabibit amalpas. Di ta, ti pangiparadaan nyo itilugan. Wen tatang, tapno awan riri na. Ay, no, di ko mapailangan inaramid yung ti kasta.
Di mayat ko ma. Ala, di na kaming sermonan, tatang. Da kayo matlaing tagar-aramid, di ti pa ka-stressan nyo. Iso nga rod asulbaran mi, tatang. Very good, ano kasta? Kasag kakaruba. Rumbang na lang. Ngay respeto tayo titunggal maysa. Iti kasta, awan mo tiriri. Wanan. Sige, basit laban nagdayta asa na pagkikinawatan. Iso ang lumabalin pa'y amahalay tinasayata sa ritaan. Sulbari na dagusen. Ay, nawaw! No adda di yun nagkinaawatan iti karubang, pagsaritaan yo anasayaat. Di mo karkaruan tapno saanan adumakkel ti isyu. Kang runaan iti amin, irespetom ti karubam tapno irespeto da kamet. Di ka agbalin asakit ti ulo iti padam a tao, tapno natalinaay ti panagbiagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.